Tokomane eo SARS e fileng DA e saenetsweng ke tsebisa yona sa molao se bongang kabinde e bolela hore SARS ha ena direkoto tsa moebi wa Sudan Hazim Mustafa tsa ho phatlalatsa tjhelete ya naha e nngwe ka 2019. Ho boetse ho tlalewa hore moebi enwa o lefile mopresidente Cyril Ramaphosa didolara tse 580 ho reka dinare polasing ya hae ya Phala. Steenhuisen o hlahletse kopo le SARS ho latela molawana wa ntshetsopele ya phihlello ya lesedi a kopa kopi ya tokomane ya phatlalatso e ngwahola. The response by SARS means that we now know that the president of South Africa had hidden dirty dollars which had entered the country illegally inside a couch on his game farm. It renders Mr. Ramaphosa's claim that these funds were merely the proceeds of a business transaction frankly impossible to believe, because legitimate business transactions are usually not hidden from SARS inside a couch. Ho sa le jwalo, moedi wa kantoro ya mopresidente Vincent Magwenya o re ha o letho le neng le tlama mopresidente Cyril Ramaphosa ho tlalela SARS ka tjhelete eo ha ne a e amohela. Obligation to declare the money to SARS was for the buyer to fulfill on arrival and not for the management of the farm during receipt of payment. Ha o so hlake hore DA e tla latela mehato efe tabeng ena. Empa mokga wa ATM o re ena ke nako ya hore mopresidente a itokolle.